Awu sesikhona khona ninjani ihlobo zami lapha elikhona lesikhathi khawurameza Jesus bana hamba la ke ubonze ubongane ke umanjinela wethu cameraman producer yonke into uhlelo ke ngisakhumbula ke angichithe isikhathi ke ngibamba ke evela ku Jimalo Phiri Jimalo ngazi libizo bani Jimalo 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 Phiri uthi ke sazi ngiyakubingelela Dadu bela bonke abasibukele emhlabeni wonke jikelele. Mina Jimalo ngizalwa eBhinga. Umama ngwase eBhinga, ubaba ngwase Zambia. Kodwa ngibuye ngakhulela koBulawayo, bengisebenza khona ke emayadini endaweni okuthiwa kuse Famona. Ngisebenzile ngomnyaka 2003 kwaze wafika u2013. Into ezakala emsakazi ngomnyaka ka2012 kwasiwa kwaba lenyaka indaba eyenzakalayo umama next door wayehlala ngihlelela esithi ngizomenzela izinto zonke ngimncedisa ngoba umfana wayesebenza khona wayeswabaleka wahamba so kanjalo hamba ngimncedisa ngimfakelela ama globe ngimlungiselele garden yakhe lengadini yakhe kuthe ngelinye ilanga ke umama lo sihlalela wamphekela itiye le breakfast ubaba labekhaya wayejala ukusebenzela phandle driver ke ama trucks so bona indlu le yayingasoya babe renta kodwa bekhangela mama lo wangithanda kakhulu ke kwenilanga ke wasetshela ukuthi ucela ukuthi ngizogwejisa ntambama ngaya ebusuku khona ngalo kuyagwejisa ke awangitheleli iwine la wanathi iwine waqina sithi ufuna ukumfundisa ukuthi kudenswa njani ngoba ke mina ngangakwazi ukuthi kudenswa njani wangibambe ngifundisa lela le wathi mina ngibambe ke iqolo lakhe mina ke umuntu omfitshane ke lo mama bemude le giant kwakusiba nzima ngicina ke ngisembambe ke ezivuno zakhe lo mama ke wangiphakamisa engithwala ngilomzimba omncane ethisa kodwa sikuthi ngiyazenza nje ngazalwa nginjalo ngikhazi bancane wangiphakamisa wasengiyisela phansi wathi ngiyakusinda yini etsho kimi ngangisehlela ukuphefumula next thing wabhenquka wasemfaka phezulu wakhe umama lo ngazibona sesisenza sex singaprotectanga ngalala laye ke ayaqalisa kuphila sonke silala sindawonye umama lo kwaya ngesikhathi wazithwala indoda engikho lapha ekhaya ke uthe sezithweleke lapha na waseqalisa ukuthi ke uzayenza njani wathi esakuthi angakhipha kuzahlupha wadinga indoda yakhe ukuthi ibuye ekhaya ezenza ogulayo indoda yabuya ke ekhaya waseqalisa wona ulalaye kanyanga sihambelana umuntu lo wabeletha ngo2013 kwaphuma ke umntwana ongayisuye wabuya ke umama lo wathaya wagcina echaza ukuthi walala lami wangixotshanisa lo baba efuna ukungibulala ikubaleka kwami komoyo engangisebenza kuhle ngizihlalele ngahle ngabuya eSouth Africa umntwana kuthiwa usekhulile umama lo ngangikwazi ngiyamthola ngiyesaba lokumdinga ngiyabonga Thisa ngicela ke unjalo ingoma ke ayengigidisa yona ingoma khona ngiyayithanda lakathesi ngiyafisa ukuthi ngizwe ke nxa ngayizwe emsakazweni ngathaba kakhulu ingoma khona yenjabulisa ke okwamagama ingoma khona yayivela ke ku platform 1 album esencane ke mara ke kuchale ke ingoma yakho mbona ngizayithola lapha ngeke ngayithola ke ingoma ethi ithemba lami platform 1 Ithemba
Awu Themba lami i-platform the first album esencane ke ingoma eseshalo Jimaro Phiri iye waganga ke lo mfazi womuntu next door bambamba kuzela umntwana mama lo waxoxwa uthi kakwazi ukuthi ungaphi uJimalo uyafisa ukubona nomntana akabona sekhulile hayi Phiri akwenziwa lokho akwenziwa wePhiri hayi madoda abamama laba babhaso bakufaka ke enyaleni Siyabambile sivela ko Jimaro Phiri siyangena uSimangele Dube yena ke ungapho uSimangele Dube kakabhali ngiyakubelela Chisa uhlelo nyalithanda bakithi siyafisa izandla sifitshane sincedisane bo liyathatha izandla sifitshane ke lisincedise amadatha ubongani ukhonapho uyafunda athengelwe phela airtime agadise njalo uhambe ebusuku like this sicela nje okuncane nje limnike nje sabonga abake basinceda kakhulu ke usisiphethe khona ngale wasinikeza ubongane la wota ka smile lani lingajikela nje imali airtime kama so mali ezisabekayo lesibuza amafoni number silinike lisithopele up phela le data kuyadula la lelizwe la komnangakho kuyadula idata kolokudlala this is a sacrifice kodwa masiyathanda abantu silenzela lo hlelo kodwa lani ngenza ukuthi kulithunuke nje lincedise kancane mana ke mbambe ke umlaleli wethu kwamanje Simangele email yakho ingambalekela Simangele Dube uthi Chisanya ngibingelela ngiyalithanda uhlelo siyabonga mina nguSimangele Dube ngilapha ke South Africa okwamanje ngihlala kulindawo ungathola i-address yami phela ke amakhala ngangithwala kanzima ngihambe ke ephathini lapha ke Jozi ngomnyaka ka-2024 ku-April zakwenye iphathi ebhedle intombazana sithe silapho ngahlangana le ex yami angangihlukanelayo ngo-2012 waqalisa ke ukuthi avuse umsindo le boyfriend engangihamba naye ubaba ingane yami wantshela ukuthi mina ngadla ke imali yakhe Chisa ngifuna ukuphoxa kodwa abantu betholotha amakhala ngalawo zidodi zabantu iphathi yabanikazi adistetshwa nguye ufuna ukulwa lo myeni wami ngapha ke wami indoda la sisithi ke umuntu lomkhombile uhamba njani kwaqalisa kwaba lo msindo nhlanhla kwakule kwathutsha amaphoyisa ngoba besekhiphe umenze wathi ufuna menze esekhiphe imenze wathi ufuna ukungiquma ngoba ngizifebe kena imagine umuntu ongashiyana la ngo-2012 ngathi kalela ngam2 angiphindi ngemaphati nasekhaya ikakhulu ke agcwele abantu betholotho le plant uzachayisa wena uzachayisa ayisimi uSimangele Dube otsho njalo bakwethu Simangele Dube yena uthi uvela ke eKwanda so hayi angikwazi mama thina singene kuloko so uthi yena ke ngasuka lapha ke choma maqasi uhambe silwa lami wangishaya ke emotweni ukuthi mina ngisishebe kambe ngamfela into engaziyo okwamanje siku separation angeke ngafaka khohlwa ku-April kamnyaka 2024 ngihlala ngedwa ke sengisebenza kolinjakati yimo uSimangele Dube ingane yami ikhulile ubaba omntanami lokho ebelieve ukuthi mina ngangimchita yethu umuntu lo ngehlala la ngo-2012 ngiyacela ke ukhuza amadoda asekhaya kakhulu ehlala eSouth Africa bantu line libela beSouth Africa lingenza into zokuqabuka lani phucukani lina bantu betholotshela be-Plumd utsho njalo Plumd ingene njani chomakolo ngecholotsha ukugwaza uthi phucukani bantu likele ukuhlupha ngoba ke kunje ke ufuna ungitshela Chisa 20 ngokule 12 years sashiyana le into lenzela ngo-2024 yimi ke engibuhlungu Simangele Dube ayi bakithi kathi uyatshala umuntu wachiya kudala ayikhona what is ke sikutshala ingoma ethi ingoma evela kudala umkhithi sikudigela ingoma evela kudala umkhithi ingoma enithemba ukuthi uzayithanda ke wena ke uthe igama lakhe uSimangele ingoma ethi awulaleli Simangele yekela amaphathi intombazana
Ingoma ke mnandi ingoma evela ke kuDalo Mkhize. Ingoma sithi awulalele. Sithale ke Simangele Dube. Siyabonga Simangele Dube. Yakalambele venye evela ke uCharlton Ngulube. Charlton Ngulube wena ke ngwesiphethe yakho ngoma ethi awulalele ke Simangele Dube uthi afuna ukuzwa amadoda esikhala ngendle. Khala ngaphela chayeze efike eCholocho. Ayisi semphetho Charlton Ngulube. Charlton Ngulube tinyalubingelela uhlelo mina ngibaba le 55. Msazi into enza yona ke inzima. Umnyaka ka 2016 ngihlanganele ebhubhudlwane ela kondimande ngingamthandi nje umntwana. Mina nje bengilama 40 something kodwa ke hayi umntwana besemncane labo 28. Intombi le yangithanda sahlanyisana wanjela ukuthi ke sofa silahlane. Wathi ke yena ke uyafisa ukuthi ngakhe la umuzi. Ngicabanga kuhle ukuthi ke uMamoyo umenze njani. Ngase ngitshela ukuthi uMamoyo ngimdingele ke iplan lapho ngimchithe khona ngamdingela amacala kakudala seqhaza ukuthi nansi bancane lapha ke wangichitha khona nomunye umfana. Ngase ngicina ngithatha ke lo mandimani ngambise ekhaya. Hayi wakhitshwa ke ekhaya sengiseparate lo mfazi wami ngoba ngachatanga naye kodwa la nxa silabantwana abakhulileyo. Omunye umdala kulo mandimande kodwa ke umandimande ngambona ukuthi ke semfike lapha ke ekupheleni sengisezulwini ngoba umuhle ke Chisa wakhiwe njalo lothando olukhulu. Sahlanyisana njalo ngamzalisa umntwana 1 ngamphindo wesibili. Inkeme yenzakale ke kupheleni kwamnyaka 2024 ngoNovember. Mandimande usowangisuka wenza into yokuganga ozayibonakala. Mandimande wahamba wakuyindawo ke siyadinga osiyazi lapho afike waretshwa khona ngibaba wesipostoli. Kazange ngitshele ukuthi ubhinyiwe lokho wayesiyadingana le mithi yamapostoli. Wathula ke wabuya lapha ekhaya sahlala. Wavela kumuntu wecaweni lakhe engikhulumisa ehlangana nami kule igarage. Wathi ke Ngulube usizo olunganani ke thina sonta lo umama ubanjiwe wabhinywa. Shwa into le kuhlungu kakhulu. Ngaphelela ukuthi kambe uthini baba lo. Wathi ay sorry ke Ngulube bengakwazi ukuthi awukwazi. Hayi dingisisa ke le ndaba ngayithola ukuthi ngempela yenzakala. Kodwa bathi sathi bakufihle labo anti bakhe lehlobo zami. Ngizakazi ngidabukile kakhulu ngento engenza lo mama. Ngimthanda ngimthembile uthi warethwa laba abantu ke abathandazelayo ababili not even oyedwa. So ngehlwalela kanjalo umnyaka lo ungenayo ka 25 ngiyabe sevela ngingedwa. Ngiyamkhumbula uMamoyo. UMamoyo zangandikela imithi yokungidlisa lokwenzana. Ngithe ngibuza nomandimande uthi yena wayezama uqinisa umuzi wami lo wakhe. Kambe ngimdala kangaka nganzambalekela ngiye ngaphi. Chisa fowethu ke lezi zinto lezi uhlala usithi ngezabo Eva izigangi. Charlton Ngulube. Cela ngithele ke ingoma ngwanthela ama Soul Brothers ngajabula kakhulu. Ukhethile ke kuthomba nobaba uNgulube. Hey Ngulube. Hayi mathotha. Ay. Wena uthi mandimande ke ukwenzeke izimanga ke. Ngathi ngoma miyeza lokho ifuna ukuphinda. Uthi zama ukuphinda kulo uthi izike ziphige. Mina ngithi kayihlitshe nesifuna ukuphinda. Ikhuluma ngamantombazana. Nyako ke Charlton Ngulube, the Soul Brothers. Kept up live in Johannesburg, South Africa. FNP Stadium. Kwakunyiwe umnyaka wakhona. Soul Brothers. Yebo. Nina mantombazane musanukudlala ngathi
nina mantombazane, nina mantombazane, musanukudlala ngathi. Nifika nijole nathi bese nijika futhi nithi siyanihlupa. Nifika nijole nathi bese nijika futhi nithi sidlala ngani. Nifika nijole nathi bese nijika futhi nithi siyanihlupa. Futhi nithi sidlala ngani asazi kanjani. Oh, no, no. Musanudlala ngathi. Nina mantombazane, nina mantombazane, musanudlala ngathi. Nifika nijole nathi bese nijika futhi nithi siyanihlupa. Nifika nijole nathi bese nijika futhi nithi sidlala ngani. Nifika nijole nathi bese nijika futhi nithi siyanihlupa. Futhi nithi sidlala ngani asazi kanjani. Nijika futhi nithi siyanihlupa. Nifika nijole nathi bese nijika futhi nithi sidlala ngani. Futhi nithi sidlala ngani asazi kanjani. The Soul Brothers live in Johannesburg, South Africa. Yeli na mantombazana sichaleke uCharlton Ngulube awuzake masolo lo kwakufiwa ngaleso sikhathi ke hayi David Masondo. May your soul still rest in peace. Continue rest in peace baba. Maureen Chuma ngaze ngakhohlela mbaba yakho ukuthi Maureen hayi. Maureen Chuma mina ngibhala ngise UK. Sengileminyaka ngafika lapha mina sengikwanisile 25 years. If you want 2000 England, end of 99 till 2000.
ngifikile lapha ngangijike umkami ekhaya umkami kodwa indaba zokuthela amaphepha ngahlala ke isikhathi eside wagcina ke i-relationship sesicela ukuthi hayi lawo move on khonapho lami ngizama ukuphanda ngase siyathola ke umuntu weGhana athi Biola ngahlalisana laba bathi Biola chisimkhubo yakhona ke imnengi lokudlwangudlwangu babo nokukhuluma kongikhwabhela kodwa ngaqinisela wangizalisa abantwana ababili phezulu kwabamlana ababili abasekhaya abantwana laba ke bakhulile khonapho oqala 2006 omnye nga 2009 ngigcine ngikholisa ukuthi ngibuye ke ekhaya ngazofikela ngikhaya phela ndaba i-ex yami ke silomfazi labanye abantwana sibonene kobulalo baba lo sakhuluma ngendaba zabantwana sebekhulile e-UK waqalisa ke ukuntshela ukuthi into engayenza yayingayisiyo uthe kunjalo wasekhuluma lokuthi abantwana bami labembazele amakhanda abo ngama-4 corner ethethana nabantu abami sorry wathi abantwana bendoda yami ngama-4 corner abantu beGhana ngizelele lamakasai izizwe abantu abasebekhulile sebengabantu abadala phela ungakhohlwa phela chise ukuthi laba bantwana sebedlule i-teenage hood bakhona phana sebebona so bantwana abancane ngakho babona ukuthi ngabathengisa labanye abantu abame e-UK bazana so bebebuyile ekhaya sonke siyi-group ye-4 so asithi compare abantu abami la labali ikasai lakho abantwana amakhanda ama-4 corner into le yangizisa ubuhlungu kakhulu ke ngagcina sithi nxa kunjalo abantwana laba sengibehlukanisela ngeke yaphinda babone kanti abantwana bonke babemthabele baze bathatha lo mama wabo lomncane ukuthi kuye follows sahamba siyifamily sonke sayifollows ngabuya sevele sengicaphule sithe sibuyela ke UK ubaba umntwana wami ex yami le wabhalela ke umGhana lo wathi ulele lami sathi kungichitha wakhuluma into eziningi ukuthi kwenzakele kungazanga lutho ngapha besponsor yimi ukuthi siyefika eFollows holiday ngibuhlungu ke chisa silapha ke eChelmsford into azimanga kuhle lapha ekhaya bashawudana lo baba weGhana kodwa iqiniso elihle ke hayi mina sengifunga ijoy seka thuba okwami lawa sokwaphela ngicela ungangithinti futhi ungakhulumi lami abantwana sembatshelile ingcikeza yakho because abantwana nje bestay in another hotel wena lo umfazi wakho nami sasikwenye hotel siqhama manga ukuthi walala lami umfazi wakho la uma zithulela lwana ke idoti yomuntu ngoba kumele akukhuze si dash ha ngibize lokho ukuthi si mhlambe ngaka hayi kodwa baba lo gangele lo khatha amadoda njani lehlo umuva oni ish ungasenani wena wasucela ke izingoma zabanengi hayi ngizakuchayela ke ingoma ke evela ke kozara nje utsho kwakho uthi yakuthinta lengoma wena Maureen Chuma Maureen Chuma ingoma melana ethi Pendula Zahara sichale Maureen Chuma ophoxwa ubaba abantwana usabantwana lokuthi bebezamana babantwana ukuthi kethi uyephoxwa umuntu uzama ukuchitha umuzwa abanye abantu akosa umuntu olethwala seFollows liyelala khona lidle lihlale holiday Nkosi yami Pendula la Angosiam Pendula la Angosiam Pendula la oh Pendula 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 oh Pendula 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 oh Pendula 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 oh Pendula Pendula Pendula
umhlaba wonke ujonge kuwe, intubeko yethu yaziwa nguwe, anezifo zethu zobiliswa nguwe, onovuyo lwethu aluvela kuwe. Awuphendula, phendula, phendula. Awuphendula, phendula, phendula. Awuphendula, phendula, phendula. Awuphendula, phendula, phendula. Aw Africa, aw Africa, 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 phendula, Africa, 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 phendula, aw phendula, 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 aw phendula, 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 aw phendula, phendula, Awuzake ingoma ke mnandi, ingoma evela ke ku Zahara, ingoma ethi phendula. Awuphendula. May his soul rest in peace. Yes, what a talent, what a talent, Zahara. Mana bambeke enye ke incwadi lana besi ivela ku Maureen Chuma. Yeah, nange Thabani Pepe, kunjani Pepe? Thabani Pepe unga. Ngiyakubingelela yimi ke uThabani Pepe ke tshisa. Ikhumbula ke umnyaka ka 1999 ngoFebruary. KwakuFebruary ngisuka ke eZimbabwe ngilibhekise eSouth Africa. Ngihambile ngafika eBad Beach kwaba lobunzima sacina sichaphile ngasebenza kakhulu ke Musina hayi le Polokwane lapha engifike ngathola ke umsebenzi ngahlala okwesikhathi ngisebenza ke emaplazini uthe kunjalo sasesicina sicabanga ke ukuthi kambe siyaphila kanje uzobe nini labangani bami ofana uthiwa nguTondirayo ivela kwale ke Harare lomnye othiwa nguThino asebenza labo la majaha sisebenza eplazini lomlungu Valskrum, yazi ngipronounce ukuthi Valskrum. Mr. Valskrum. Mr. Valskrum lo ke bengumuntu obethayo. Wayejala ukuthi nxa uphambanisekile yakulalise phansi, akukhiphe ibhrugu akakushaya ke izibonu ngogodo inkalakade indlela asiphatha ngayo akunyathele santanzi ekhanda. Sasebenza kunjalo sagcina sibamba ke iqhinga lokuthi ke senze sithathe ke imali sibaleke. Samplanela ukuthi senze njani omunye okhuluma uzokutshontsha isibhamu sakhe lesa nowajala ukusibeka nje ngemva kwesivalo omunye ke ahambe ayikhangela ipistol yakhe ayichiya ke emoteni kuthe linanga ke sesilungisile kwesathi ntambama sikwazi ukuthi unganodakiyo wabuya kubana wasithethisa uthini wahle wacatsha phakathi endlini ngemva kwesofa wazohlala ke esofeni ngoba efuna ukuthi athathe iwahla ambambe intambo umfazi wayejala uvela uhlazilalele ebedroom sithe sinjalo ke safika isikhathi sanikana ama signal weqa kwakulibhundela inkalakada walibamba ke entanyeni walikhama ngewaya sangena satheleka sakhiyela umfazi ebedroom sambamba samfitizela phansi samkhama sadoza iwaya waze wakhameka wafa nya ngasuka lapho sagcina singenela umfazi kumbhinya kwami umfazi angalo ukuthi ngapha manje nje sabhinya kumama lo omlungu abantwana bayo ngani sebekhulile because umama lo ngalesikhathi waselama 50 something
ubaba lama 60 something sambhinya samtshintshanisa sathatha imali emasefeni lo mbhobho lo khona sacha phansi yikubala kwami lo mnye siyalelali mina ngafika ngegoli lapho engafika ngalahla khona isibhamu lesi ngasithengisela abantu kwasokubanjwa komunye umuntu enzi irobbery ngaso ngagcina ngivunjulula abangistress ukuthi ngaphi sabanjwa ngase ngigwetshwa ke ejele ngileminyaka emibili mphumile mfowethu kwakukubi ngagwetshwe 25 years kodwa ayisafika ke 25 years ngihlale almost iminyaka ethize ngase ngikhitshwa yimi lapha ke obhalayo awuthabani phephe sikelekeqe uthi la ngasoze ukhohlwa hayi ngifuna ukujaja mfowethu uNkulunkulu wakho uyenza ukujaja it's a very painful story ukuthi kaselingene ngisathane bani ayasazi bafowethu kodwa into lesijwayelekile angazi ukuthi wayelingathi lizihambele ikhalale ngicela unjeleke ingoma ezamajayivana kodwa udele umajayivana enthembo zamthanda umajayivana uyamthanda nasi ingoma ethi khonjwa mpophoma ayi ngcono ngutshale ebhora ibhosi idlala njani Island ayilamathamba inyoni bani le engela amathamba inyoni bani ngela amathamba bathi dlala njani ngela amathamba inyoni bani ngela amathamba njani dlala njani ngela amathamba dumisa kumlethe kana amathamba ubaphethe njani ngela amathamba ichila moya ngela amathamba bayithanda njani ngela amathamba upita mkomo ngela amathamba kodwa njani ngela amathamba Joseph Tembo ngela amathamba nayo bamba njani ngela amathamba netai moyo ngela amathamba kodwa njani ngela amathamba matinda ndobu ngela amathamba yanubana njani ngela amathamba titophake ngela amathamba nayo shota njani ngela amathamba thaitha simajola ngela amathamba nayo shota njani ngela amathamba dumisani ngulube ngela amathamba yanubana njani ngela amathamba Richard Ndlovu ngela amathamba kodwa njani ngela amathamba namoshambira ngela amathamba yanubana njani ngela amathamba kwanuweni ngube ngela amathamba yanubana njani ngela amathamba takila simuloyi ngela amathamba nayubana njani ngela amathamba alekisanda maseko ngela amathamba kodwa njani ngela amathamba mokeni firi ngela amathamba yanubana njani ngela amathamba tusaya lumalo ngela amathamba wayeshota njani ngela amathamba yenumabaleka ngela amathamba wayetana njani ngela amathamba jemusimumano ngela amathamba wayevala njani ngela amathamba Tommy Masu ngela amathamba wayeshota njani ngela amathamba utifanasi ngela amathamba wayevala njani ngela amathamba Lawrence Firi ngela amathamba umaneja njani ngela amathamba yenuberi daga ngela amathamba ubakocha njani ngela amathamba wilati kumalo ngela amathamba ukokhela njani ngela amathamba enestima pepa ngela amathamba kodwa njani ngela amathamba abimadodo ngela amathamba kodwa njani ngela amathamba Lebo ngabe walaleli bona lifana ngaphandle enkundla banalo bafana bamashona nyama bashana njani uyela kukhuma lolalo kathesi uyadinga bandilo matinda lokhu matinda lokhu behamba nalona kunetayimoyo netayimoyo yakela phansi enkundla ukuthi mshani kuruwe unalo baka bafana yakela nanyo yakela ichila moya ngela amathamba bayithanda njani ngela amathamba ichila moya ngela amathamba bayithanda njani ngela amathamba
Mosambira galamata Kotutonda njane galamata Lorenzi Firi galamata Waetonda njane galamata Layumatinda galamata Yenutonda njane galamata Tita Pageti galamata Layutonda njane galamata Taita Simachola galamata Yenutana njane galamata Asikume phela kumajingo masithi idlala njani badlala njani bayakhuluma ngeHighlanders ibhosi chila moya echaya ithanyele ithatha konke izinto hayi le yabo bonga no Bongs ke le ngawini next dlala season in season out khona ngale ke eCape Town la mngani wethu osibukelela phana uReason kanti uReason uReason oseCape Town angimbona phana uReason ngobani sawubiyela Reason sibonga kodube ngokuba Reason Dube eCape Town sawubingelela ngomnyathongo le lo mama Virginia Macebo Sisifich eBrighton siyabingelela siyabonga uthando uhlelo phethe kabantu manje ethi sibone ukuthi ngabanileke basibhalele la babhala abantu Zodo Mthombeni kunjani Zoe le kafika bongidlanda sithi Zoe uthi unguZoe ngoba ngapha ke UK behlele ukuthi Zodo Mthombeni indawo ke yase Telford UK ngale ko Birmingham khona bani uZodo uthi ke chisa siyabonga ngohlelo liyangilibazisa njengomuntu lesizungu sibe kuhlelo umngami sithandana ngona 2004 siza lapha labantwana bethu ababili sebekhuluma manje they are teenagers sebeze ngabadala adults bakhulele khona apha ke omncane ke ngiyole 20 years so which wana ke la siba adult ubaba ngakwami ke ngomnyaka ka 2021 angazi umba vele ehleze ngiqila kumbe ngiqili kodwa uthe uqalisa into yama COS le ngambona seqondakala besebenza lo umama benza ke agency ukubisa abantu la ubaba kasabambeki ibizo lakhe kuthiwa ngaliqambe ngoTra ubaba ubalekile endlini kade siyangena u2025 ngonyaka ozayo akabonakala ngidabukile kakhulu incwadi yami ngicela uyibale both ongisakhumbula lo Dr Love ukuze ngizwe imbono yabantu kodwa ngisakhumbula bengifuna nje ukuthi abantu bebekwazi okwenzakalayo hliziyo yami umqambe but nihlonipha abantwana ngeselantwana ubaba lo siwahamba serenta eMilton Keynes ehlala lo COS ole 27 years ubaba ngakwami is 56 kunzima ke chisa unjile lapha ekhaya ngizothi umCOS lo uzithwele yimi ke uZodo Mthombeni odabule kakhulu ngathi sinama depression angabanjwayo ngangila konke othukela ngihlezi nje endlini ngiyasebenza kodwa my health is not good I'm lonely I'm one out khona bekhaya ngumama ke ukhulileyo le 47 chisa ngiyabonga ngohlelo hawo ndoda ay thatha ke COS kathi lesisuka lapha ndiyasenza bogogo liyasebenza khona ngale selisiyaga thatha amadoda abanikazi lina lithatha izithupha lezi zokuyasebenza hayi lingenzi njalo man hayi bantu benkosi lingachithi imizi yabantu kunzima sorry siswami there's nothing you can do xa umuntu sevele wavela waxhapha ngale eceleni wezwa ukuthi isobhonyone yakho linjani ihlezi vela bhayiza umuntu wenkosi wena uyabona ucabanga ukuthi ngabe kusetshenziswa imithi kodwa so mithi kulema umngako ilema linkalakathe elema ungethuki ngakho lokuthiwa imithi sokufisela ukuthi konke ukuhambele kuhle mntana omuntu sorry kakhulu sorry tukutshale ke umdu Masilela ingoma ethi why wena for you me hey Masilela ngiyakubona yini Uma champion why you for me yakhumbula Uma champion
Why You For Me? Why wanna full moon to arm? Be my champion. Why wanna for me? Be my champion. Why you for me? Be my champion. Why wanna for me? Be my champion. Why you for me? Why wanna full moon to arm? Why you for me? Be my champion. Why wanna full moon to arm? Corner. Why wanna full moon to arm? Visitor, Why You For Me, my champion, Thomas the Godfather, sichaleke zodwa mthombeni. Ungabe lesizungu mama ungangena depression ngezwa omunye umuntu man. How? Wena nxa ngomphiwa ngolabantwana uzele, just be happy, learn to happy, rejoice even wedwa and enjoy. The right person will come into your life. Nxa ungafuni hlalele, you've got your life to live. Mntwana bakhulile kathukalizwa kuyini. Thando sami. Khalizwa yini? Mamthombeni. Umthombe wobana kwandlovu. Hayi, ngobukhala man. Kodwa umoya. Ngicela thi njalo namhlanje. Kodwa umoya thisa umnyaka ka 2007. Mfowethu ngifuna ukutshela manga. Uyazi into eyenzakalayo ukuthi ke into zamaphathi lezi. Ngihamba ngajabula kaphathi kwaba nzima. Khona ke phathini ukudopa sadobha labangani mami. Uyazi ukuthi ngaba ngisake umngani wami okuthiwa nguTuts uCherry. Ngathatha ngenkani phoze ngangani ngiloded imijana impilo benzinyane ezibaba benzibo kwamagama so kangani lokho imadlana mina uthelwa wagcine wela kimi sasuka ke sayedeni safika ke edeni laphana ke hayi ngahle ngavela ngazithela
ubona nabuzwayo abana bangimangalisa ngizake ngizwe umfazi omnandi njani empilweni yami ngamthanda kwamagama lomuntu kwaba nzima ngamvalisa hayi ngamnika le mali wasihambela umntwana kade ambuzange elangeni fakatshisa uyazi ukuthi ngemva kwensuku ezintathu isisu sasitshisa sibuhlungu ngathi ngiyachama kuchise hayi kwahlala 4 days 5 days lapho nje sasilama 24 years ngathi ngiyahlala welanga kwesi 5 days ngabona sokusenzakala enye into ngapha ke entweni yami yayovuke ngani ngithelwe iacid ngehlelo ugqoke ibhrugwe ngihamba ngixamalazile umama wathi kuya lapha wangidonora too good wangichatha nguthethe nga lo mntwana uthi kade sengimthese lo mntwana ngiyakwazi ukuthi wayehlala eMorning Side njana so sikuyokudlala ngihamba ngichicha engihambisa umama ubaba wayefe udala wathi ufuna ulandela uyihlwabula yi8 lapho ke ngase ngisithi ngizichekele ngoba ngicala sengithethi ngakhathi esibhedlela ngahlatshwa ama injection kwenziwe yonke into kuphola ngavuma kwinto sahlala ke lokho ngithukana qasa ukuphola isilonda into le siyinkalakatha sivuvukile silama flowers Jesus Christ siyelo kwangani sokubohla sebecanda icancer amanesi etshone ngisethusela athi siyaquma lokho wabohla ke ngasila sakazi lokho kwaba yikho lokho ngahle ngavalelisa ke entweni zokuthanda ke umama ngazichumela ngabuyela eSouth Africa mina me proud gay ngile jakhalami elithanda kwamagama ungali mention kodwa uyalibona ibizo ngelesikhiwa kodwa umuntu omnyama ngilapha ke South Africa angeke ngibuye eZimbabwe ngoba lwafuna ama gay uyazonda yini ama gay wena chisi buza mina umbuzo njalo so ngilapha mina ke ngilo wami sithando sami we are happily married South Africa ekhaya ngibuyi thank you very much Jimmy Godfrey chale ngoma ozichaya ku radio izemfuna ukuzichayela ke ejakalami lizikholisa that's all ke wongani nampa abantu bathi ke after ubulawa isiki wahamba wacela sithetheke ijaha uthi bana ngalo inxephi ijana lana yakhitshwa never know umbikhona asikwazi njana ke ukhunywa ngezindawo kodwa ke sikufisela inhlanhla lo muntu wakho uyazi it is your choice ungabesaba it's your choice kholisa ke le ndoda yakho mama siyabonga kakhulu ke ngicela ke ingoma ukhethile ingoma wathi ucela ke ingoma zawo Fred Gwala wasucela aswadi ucela uFred Gwala manguchalo 325 wena mlaleli wethu sivala ngawe valesela ke ubongane uhlelo sima lapha kuhlelo ngisakhumbula ikamera ngaze Jesus Banda thank you bye bye singaki la 7 Oh, kibela mama sali yakushimula. Kibela mama sali yakushimula. Oh, wena mama sali watuzonilo ya kantuzonilo ya ni 325. Oh, wena mama sali watuzonilo ya kantuzonilo ya ni 325. I was